От жактыңбы? Ооба, жагып койдум. Күйүп атабы? Ооба. Адеме эмне кылып атасың? Апамдан атамды биринчи жаңжылды таппайтам. О, таптым. Адеми. Кызым, жөнчү колун кесип аласың. Апа, атам берген браслет каякта? Антиги Бекан контрагына акча жетпей сатып ийгем. Kızım tamak tarıp geleyince. Беко эке, апама белек алып береликчи. Негизи алып берсек жакшы эле болмок. Бирок акча жок болуп атпайбы? Алло, кандай доке? Мага акча берип турчу. Бир жумага эле берип турсаң берем да эми. Ой, ушинтип бересиң да, берип турсаң болбойбу? Берем кайра эле. Gel oğlum. Gel kızım. Canım kızım. Ертең мен базарға барыш керек, мен теге. Бешеуіл мен базарға барып келейін. Алмұрттарды алып қош керек, анан. Жаңы жылға жылдағыдай эле дастурхан дайындап қош керек қой. Қол отырмақ біле кел катары. Салып пәлтаттырбасақ та дастурхан дайындап қойылы. Акон кырылышпай окас кылып тургула, мен ертең менен базарга кетем. Қой? Алтын 7-8-дерде чыксам жетип калам дейм, азыр пробкада болот.
Эдеми, акча жаш чогулду, Электи эртең ала алайын. Бүгүн кеч болуп кетти. Жүрүп кеттик үйгө. Жан, помнишь, сен мага жаңы жылга белек алып берем дегенсиң? Ошол даяр болуп тур. Бүгүн алып кетишибиз керек экен. Хорошо. Кайсы жакка барайын? Жолlarımızga aylanat sen Anı basıp dayıp çalınma Kışka at şu karmaklarıma Çana debi birlikte Bana indi birlikte sen Çılı tondu giyip de Tonmaymızda kıştın karında Kütsün kelep girip çakında Kesen canı çilim Appak sıkır kışta Tınçtık bolsun yerimde Kelsin cannetçilik Biz kutkan Gecikmezden Gelsin cannetçilik Eski yıldı uzatıp Жаңы жылға аттандық біз Мақсаттарың ішке аш сен Керіп келген жаңы жылыңда Жүргің дайым күліп жүрміңдап Туғандарды чоғылдып Достар менен жолығып Біз үйге толып белектер Керіп келет біздің жаңы жыл Шаңды майрам соның себепкен Келсін жаңы жылы Алтын қырғыз жеріне Tınçtık bolup hardayım Kesin canı çilim Алтынға саат 4-кө. Апей, байке, бұл апамдың браслеті ғой? Ушуну алып береликчи, байке, пожалуйста. Жок, мен жебек алып берген коймун. Сиз не, биздин акчабызга жебек браслет алып бересизби? Hallesimde eken bir topu Bali dep koşan o dağlamın bir otolu Sen üçün topon salıp çiğbermey bolu Sen üçün grip olsu ton korçudayım ton Çaçarapang yemem çaynalam kaçetanın tasınday Ölgün çaçlarım özgüçü hiç kimi tengel albay Sıpsılık kaşları oyumda daştırıp ne gedir ay Çağımlı sözleri çılıtıp eritip darlay Yaşanın boyağı жаңыланып Жаши жүрчүгө кагылды Өткөн кезектерди еңсеп алып Күтпөй дагы бир капылды Телемди жутуп алгандай жүрөктөн согушу Саламатсызбы? Биз ушу билерге келдик эле. Могу билерге?
ооба. Аябай сонун го. Рахмат жан. Муну да көрсөтүп көрөсүзбү? Ушундай ырдап жүргөн. Урдап кетти. Ziklerdi yengişe val. Bilerik ha. Азыр менде. Билерик? Менде болчу. Sen emes bile ошол. Ошо менде болчу. Кана каянда калды? Ё-моё. Anytime I see you, let me know about the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, cause I'm begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging you. Тамакымызды электе жүйөк да келип калса жакшы болот эле. Жүйөк келем деди. Ооба, жана чалган. Не болду? Эч нерсе? Сүйлөшүп элетесиңерби? Ооба, сүйлөшүп элетебиз. Баары жакшы? Ооба, жакшы эле бар. Апау? О. Кол үстүңүз? Неге? Көз үстү жумсыз? Жумсыз. Керек. 1, 2, 3. Ачырың. Бул сизге белек. Белек? Апа. Жагым жылыңыз менен. Эмне болгон белек? Бека, бул билерикти сен урдадың беле?
Ордап? Билерикти? Келгеле Байжебек, бияка отурчу. Суу иччи, үшүп да калыптырсың. Жебек, маңдайың жарык, ак жолтой кыз экенсиң. Бул билекти Бекболоттун атасы мага өз колу менен таккан. Жашоом оорулушуп, мен муну жоготуп алдым эле. Тагдырдын жазмышын кара. Бүгүн бул билерик келип, анын аркасынан сен келип отурасың. Бул билерик сенде болсун. Жок апа, мен муну ала албайм. Анын үстүнө сиз үчүн аябай кымбат экен. Жок кызым, кел. Бул билерик сенде болсун. Сен бизде болосуң. Анан өзүнүн убагы келгенде сен дагы келиниңе табирик кылып өткөрүп бересиң. Жаңы жыл тазалоо эми?